А вы знали, что большой друг семьи, автор слов многих красивых песен Орал Байсингир поделился видео обряда перерезания пут, который Димаш провел для его маленького внука. Серьезный малыш выбрал книгу и получил теплое напутствие от Димаша Ага. 다행이다. 당근 금 보은 게 마야단 보은 게레마 таланттадан болғың келе ма, әлде екеуі де ма, Орал Қосай Байсингир болғың келе ма? Gel, yeğenim. Al kardeşim. Орал Байсингир, домбыра, ақша. Енді ақша ғой. Қайсысын аласың? Ала ғой. Қайсысын аласың? Орал аға, құтты болсын. Рахмет.